hong tel thak bang le yom kharing ka ging ta bang teng hile ni amasai zat iki hilte iki sin sak thei te azang thei bang le yom ngal dia abuai pi khasek lai bang le yom dia himale tunina athak deu i kon hi pi soma kun masana phattuam pi mangza hiam om chi feedback ka kisa ki pa wai ka sa ai uchi bangina tunin le khalani ina phattuam pi khak le aman phau hin non mai di dan ai tuna dak sagi le minute duk aginga da kar khadi hi zo hia da kar khatong pel kha hia bang teng hile ko gen sungi chi hiam ka hi sungion tut pi ham din kon nge na hi ma phattuam naung hi khak lamenena china kun masa hi program boldan tangpi kon gena wala ka styling ken cut kon hi pia ka tu bangina avekin kon hi pi man kia ananung lambang hong kino khasen kha hi manina kiswan la wai ka sa hi tunin leng bang za hiam hi non dian ama hi khalo te bang leng head kha kom kha leng phatwam ngal mai ni na tunia election ding hi le newspaper layout ka chia atang pina local level ko newspaper saptuam vai leveng vai ko newspaper bolte adi bi kaleng patuam ding uchilowa veng sungkya hilowa khosung sangnadina lamka post bangai kile express chite bang anoma to tia ding bang le azat khak saw bang le mai the zat khak nai lo bang leng gen ni khak le ma autte ding patuam moi pa di waila ka tools kon zat khak te hi newspaper bol kile ang leng azat khak poi ma ong tel khanon di manina anangai venina ana en challe hang columns to ke sai hong hi deu dinga hi manina ban yen to dio InDesign software ma ya kon hong dia keleng kabol na tunia newspaper layout size di kha A3 kon jang dia amasai na A5 pa hiya book layout hi sia kina tunina A3 chi china double the size of A4 ahi ya A3 ki honga awita ela ka pikas chi a measurement oma then china ken ka thei siam pek lo za kina ke thei siam din kon khek di okay ko chia why did I again because thei siam lo ka hi manina ya akila atung zona awit to a height ruler omna mun kisuk to namna ka right click le measurement adjustment an om chat dinga hi inches kon jang dinga ken midang tien centimeter thei siam zo bang pixel thei siam zo bang tia dina khe te apoi mo okay di was ken inches kon za dis ya ken inches kon jang ahi mu A3 size pek khat ahia pek khat ion kon bol dia pek ni na bang leng itun zo le itung to di margin kisen na size bang zai ha chi ka thailo manin muna margins and columns ka vel 0.5 inches vekin noma atunga availama ataglama le atwa 0.5 ni ahi bang baina isang so pod dinga himale muna kengut ka nei hi le newspaper ionet china a layout ka column layout ahi gi gia why zekin columns no number 1 achi china column ki khen omlo khat kia hi chi gen na ya ni kon suadinga ni ka hon suat china column ni na ka pek ai ke ka paste layout on ki khena thum ka bachi china thum maung ki suat to li kon suadinga ngale suat he google suat he get ta no za za suat he gutter ki chi hi space between the columns on here 0.1667 at default down by here cái sang alian cho cái đấy why zekina up ka make a 0.1875 on kia ai cái leken measurement ka thei sa ai zekin 0.25 bằng kilo huna ka thei zekin 0.25 inches kon chang ai kilo mun ka sak zekin hai ta na kon chang đi okay chỉ chena
กับ page layout ขัดที่นอนกับ page layout ซุงอ่ะขัดเจ้าอมนอนเลยนะ column ขัดนี่ทุ่มลีน้องกี่เขียนตาให้ไอ้เลยปอยมอนอนมา newspaper ไอ้หมูฮีa header อีกอย่างอามินa title เหมือนกี่เขียนไรอ่ะ why a ruler ตัวอันบอลเทโลก็ฮีมันนี่นะเฮ้ยมุนอ่ะ guides กี่จียาก็ไก่น้ำมุนอันเอ็นเลวชินอัตุงละมา ruler มุนอากิปัดก้อนไก่สุกาลายน้องกี่ขุงไอ้เฮ้ยก็ไก่ไหนก็ขาไหนกี่อ่ะอันเอ็นเลวชินยาเปสซุงอามุนงูแล้วก็ก้อนไก่เจนะa difference น้ำมูเนี่ยว่าเฮ้ยที่เกี่ยวเฮ้ยก็ขาเลย a spread เฮ้ย gray out area เต็งอะไรไก่เจกี่มูฟกันมุจิโลวินะเฮ้ยสุงอ่ะก็ไก่เลย a gray out น้ำมุน a background มุนอ่ะบางมาดูโลวินะเฮ้ย place layout สุงมาก็ไก่ลุดเฮ้ยอาจารย์ดานเบลกี่บางเบเบก็เด็กเลยเฮ้ยที่เกี่ยวกับว่า select ก็คลิกอันนี้อากิเหตุเขาจะกินdelete เมลเลยอาจจะ delete เทนอนก็เฮ้ยที่ด้านดังอ่ะเฮ้ยกี่ปัด zero อาตุง margin เฮ้ยเปกันเลวชินเฮ้ยzero margin องกี่ปันนะ 0.5 sorry 0ค่ะอเปย์จงกี่ปันนะ 0.5 เฮ้ยmargin องกี่เซตอ่ะเฮ้ยheight with join length 0.5 องกี่เซตอ่ะเฮ้ยเป็นอะไรงี้จัดดีก็จีเซนบางมากี่เฮกแล้วเฮ้ยก็ header บางมินกับพิเรียมก็เทนายกี่ก่อนไก่สุกากิโลมุนจัง2 inches ก่อนไปดิ้ง2 inches ก็จีให้ 2.077ค่ะกี่เฮกก็อีกก่อนก่อยพอดดิ้งจัวเกี่ยโลเดียวบางอันนั้นหิตาเล่บางชิ้นก็หิตาเล่เฮ้ยบางจูเดียหิตาเล่เฮ้ยy value ตุงลำ value ปังไอ้เรื่องชิน y value จูก็บอกว่า2 inches สินะเฮ้จูองกี่เฮกสุองตัวสุกไหมเฮ้ไว้บางเดี๋ยวนะเดินเชียงเฮ้มุนดังเกลุดหลายก็เฮ้มันนี่นะ2 point something say 2.25 หลักเวลาคนก็อีสุกนอนเดีย ruler เฮ้ยไกด์ที่จีมาบางนี่นะเฮ้ยอีสันน่ะดีฮอนโดนสังขายที่เกณฑ์นะไม่ไอ้เฮ้เลยขัดคนบอลไหลดีไว้2.5 ก็เกี่ยสักกูได้2.5 ให้ถึงตุ่มเดี๋ยวจะสันหนาวกี่หลังดีอันนี้เลยให้ paragraph size ตัวสันที่ปล่อยมองลงจะกินให้ height เทให้มันน่ะก็ height page คนที่แนวนอนให้ตุ้งวัวละให้ newspaper มินของผมดีมันนี่นะไว้ก่อนเกลดิ้งnewspaper มินดีนะก่อนพวกตัวมจวลดีตัวเฮ้ยไว้on ใส่สักตัว initiative ไปเต .org newsletter อีกทีnews อีกทีเฮ้ยfont บางอย่างที่เทเลนอุล default ฮีmillion pro น้องมาก็เขียนในกี่ดีconsulant ดิ้งก็ shortcut keys ที่ตัวมาก็เกณฑ์บางอย่างนะ control shift ตัวไปเดี๋ยวรอยเฮ้ย center align ก็เลยอีกอย่างนะเฮ้ยตุงโซนalign center ไอ้กี่แหละกับ keyboard shortcut key control shift C กับเมกะเฮ้ยก็เลยขบในเราจะกินก่อนให้เรียนอะไรดินี่ให้คนลุ่มกี่เขียนนั่นแหละก็คนลุ่มหลายแต่ที่เกี่ยวด้วยนะอีจินก่อนเกี่ยวตัวดิ้งยายตุงmargin ตัวกี่ร้อนก็อีเล่งของกิโลก็สักเซกันก็ก่อยตัวโลโก้บางเล่นนี่มันนั่นโลโก้บอลดันอีกคนหลักส่วนที่ให้มุนที่โลโก้บอลไหนเกี่ยกี่เล่งแข่งขัดเตี้ยเดี๋ยวพอตัวไม่ข้างละจีนไปที่ .org โลโก้อันนั้นมุขงี้บางยอมเลยแต่ว่าบอลดันคนหลักส่วนเดี๋ยวไว้ชูแข่งขัดเตี้ยที่น้องปัดตัวมาไม่เท่ไปที่ .org โลโก้ที่ตุนละที่บางเฮเลonline kita tina on lag dia plus
paite.org logo he tungzon kila imu avom green yellow and red kha a shape kha chilem lo mabang na a ball hi bailam het kia himale kon la unasan oma wai kon lag di wai bang in design di bang ball di bang italen rectangle box kala ai chin kon hi pe dia hey tools can cut it ma di ma hey khat black na kon convert sorry outline kon pating 1 point kong ya tools ka right click le transform kichia share kichi kon jang dia share hi preview vertical ka ba select ka say 20 bang ka pele chi zonong ki henga 30 kon peto dinga hi chi ong ya okay why do say na ya pen tool kon jang dinga ya add another add anchor point kichi tung to na kon ball som di ka click ka drag hey shape kon bola wai pen ka black color kon fill ding outline hi 0 kon pethak ding outline ka dei lo jakin ke ma hi kon copy dia control to shift to alt me ko mai che ka ba khin le ke copy hi to ka shortcut key za thi control shift LT ma click and drag ahi pai kha ya tool khat om poi ma flip horizontal ke chiao ma ale lam ong ki flip ahi he ong ki flip dan bang len to dan ka dei dan ong ki flip pa ki hoi controller tu hi ya atung lam kill zone alai tak select lo jai na mun ma ong ki flip lo ahi khabe kon flip thak di he chinong pa ya ei zona kon ko ya ei tigel kon select non di anwaya dang ni tigel de kai non manina control to alt to shift kon me khom ka kai suk non ani chung ki copy non mai he ya vertical flip ka jang non dia wai ko hi le an tung den wai ong pa ya ka kai suk non phot dinga ame lang dek dek ta ma hey pen hi shape na ka sak zolo jakin apang lam kon kai neu dia hey ong suak ta ai le color he ai mu ya ai tung zona red green yellow red on bolding ka hi manina hey ka black hi hey green dina kon check dia ya ai tung green he oma anoi yellow om sa bangon jang di hitaleng yellow om sa he ong hi avalo ka sang manina yellow color hi ya ka dei dan chat ba gelut ka hi manina yellow tam pi select the namun awma hi si khoina avak zo amial zo ina select the thamai himale yellow hi 100% hi zain ken ka dei the sa ja kina 100 kon khoi dinga magenta CMYK magenta hi 20% kon ka dinga wai chu yellow angi na saina adub jado kon pe hi he ka red di hi manina hey sa red pure red kon jang dinga ei alogong suak dek ta banga wa hi ai teng hi group dia control to G group na dingena control le G key ka jang ai apoi monon ma hi ka gel na ke patina hey on dan khat ong ma hey pen 90% on nai lo here 90% na here to hey on dan pen ke min mu dan na 45% is ekin here on dan pen 40% ka hi on ai hi hey rotation atung hi rotation ki chioma waya hi 45% ka piak le ka dei lo so na ki rotate ma hi wai ka undo minus 45 pegi lang le man ko bi ngai isina chu paide.org te logo hi ki bol do hi
cái này bằng ina sang ina alian cho thama hi neu đi cái proportional hi neu dan kha shift to shift to click ahi click and drag ma wai sekina proportional thì cái đỉnh đầu mà shift to cái khom zel thôi ahi cái kilom takina về là mà phải to org logo con quay ahi le hay tiếng hi về làm nè rồi mà nên affect con selecting các group non dia control g rằng ina to tools con zat pi de ki poi ma khat transformation sorry alignment object alignment here why to ichi bangin na om khathea ichi bangin le om khathea ka koi mun pe om tal leng a control tu hi hia tunga namu phak na noa om khol ke mai thi om ki leng kon windows lutun la object and layout align ki chi hi click leo chin yang pai ding hi why om dan chi he ki patna kon study pi ding pai di .org hi atung vum margin la om dia de pile alai ta om ka de manina yai muna align to kichi oma align to selection oma margin oma page oma spread oma margin to kisai dina ka de ya why again align to margin kon koi pota center kon click ta hi align to margin yai le horizontally center ya velam le taklam kala de admun lai ho penong ki align china hi ahi le vertically center ye vertical ye tunglam le noilam ki ka lai taka koi ding hi leng chu center kon koi ding hi himalaya ka de na mun pen hi le top margin na om khadi hi manen hi ya a symbol avelam pen align top edge ki chi om dia wai ka ki le hi ya ki va hisab sab ngai lo na aman automatic na tunga on ko hi cái ta na chẳng đến cái kinh ta control to gmail com chẳng cái group event why ki ma sorry control to g cái group hi le why la khyang na di na why la khyang na di control shift to g con meng no le ong kyang group no na hi ma cái phải để .org news si pen tuam khen theta cái logo leng tuam khen the no cái uchi le hei to hei ki align lo hi chiang ina bang che line non ding thiam ka chi le hei tegel kon select non ding dina alignment kon jat pi ma bang align to margin ong non ke dia align to selection to ni select event object ni dana pai hi hai logo object to text unit pen to am pai hi why dekina align to selection kon chia ya horizontal center sign of vertical center kon chale ong ki hian su ka why to align hol ma he align da na mu lo ja ko ji pen an ni an wai ma ke su ai ta na kon call dia potina anwai hit tagline khat kon gel dia why to designers photographers animators kon tidinga pai chu ka tagline dana kon da jol ahi kai pen kitwa tina atunga pai de .org news to ya attack on align putin chu alai hol chat ongom ta china hi a font thi ka de ke la ka kheng thia himale tu huna din poimat ka sake hi hey tegel ka designers le photographers ka dot khat ka koi uta full stop hilawina dot ai bang chi koi ding ka hiam chi le tu na atur koi mo ma glips kichi zat ong mun no na he a font wingdings kichi font type wingdings sa tu ma trio ma bang ma gel lo le ma e kon click ma sadi wingdings kon click le ai lem te loi khong po ka te uchi ma bangina ai teng ka dei pen om khalo hi manin bang chia ka dei pen mo khading ka ya ka chi le type noya glips kichi oma why hi glips lim tam pi why font sunga lim tam pi ngom dinga why ka dei pen ka ba select thei ta hi why chu ai la ka khat pe select thei hi
around con select đi ha akala gap piang la thi comment la ache na hi comment alum khat kon koi why ma chu photographers le animators kala de non kai manina ha kon koi non ding cái tình hi tagline dan do in jang dia why so annoya hi ang pin newspaper ai yet cheng na a volume bang ai kile ani bang bang hem ki gelom ma hi why te ding na text box khat ko na no na volume 1 kon ti ding abana te set tu ni khani bang za hele tu ni Tuesday ni bang za te rahi ni le ki mang ni la som ni le ma 24 August 2021 bang hitale hey ting hi alignment on bolding ka hiya volume 1 left lam om ding Tuesday pen alai hole chata om dia hiya August 24 August pen right wing corner om ding ka dia a font on keng masadia av ki bang tak dong nal hiya loi manina regular of size length 12 ma kon jang ding tu na tap ma jaina tu mai sat ma jaina control shift d jaina tap he indent kon la khia hi a center adina he kon ko dinga a right adina le khat kon ko non dia a hi 24 August pen kha mang abanga he ya a indent a leng left tap ki chian om so nai manin right tap ki chileo ma center tap ki chi bang lo ma ka zat na di pen ka zat lo je kina akila om di lai kha ong dog vek lo ke ki select line na lai hola pen sorry akila pen yeah right align right justify tap ki chi pen ka khek ut why zen hai ka click le ya em na ki khek ge hi tak lam wala why pen he ya margin to ki rola ko ut ka hi man ka click mouse akil tana ka bakoi chen chen ai akil hi sak dia potina hi thei siam na dina uchi bang hitale hiya ya center ka ba lai lak pena leng center alignment ka pia kel dik lo di man center justified tap kon le Tuesday le alai hol cha dong pai ai ya ai pen hi amun cha cha tu lo na chi mai thia ana pel kha ya ya kai the hi ma why tan i sak dia ahi le atunga line khat pai ka dia ei kon hi zual hi ka keyboard w me ka hi why chu preview na hi ei line te khong do lo zual de ka dei je kina ei le ei tunga line khat gel ding kai le he line tool khat ma why kon jang dinga ichin le hi thei thama line khat ka bola asai sai le 1 point bang kon pedinga line atunga pai ai wai ma chu anwai mu na ka dei non le control copy control c copy control v ka paste sei thama himale control to shift to alt me comin le ka cursor ki he ka click ka drag sugle amun chat cha click theya amun chat cha dong tu mai hi dan khata hi ya okay idan ni na kon lak ut om te te hoi pen hi le align pen kha to dana pe ut loina ya text ka bol na sa tung to na pe ut kai manina wai kon lak di kai text tools aina hey line kon selecting control e ka meka a mouse khan en leo chin he tung lam kil vola line thum ya line li hiam ki vol sung na om dia ka click le hiam pot kia wa ya bangai ya paragraph rules on sat pi som kai paragraph rules ka click le option poi ma ong ma rule above ki chioma
hey button ka click le rule below chi lo ma rule above rule on ka chi le why on jang de ka hi preview no mu lo sia ku kha bang dang hi lo na hey click mi click lo sia ka hi tu na line ka dong pai na mu wa hey pe nei le above fa di zen pin noi lam pe kong ma hey offset na kon control dinga khat ni tum tan bang kon mele atung ka de hun ve long kinga rule below kon jang non dia rule below le on nai lo here kon on dia weight ka 1.8 why pen ka ko le 0.5 ai ke 2 tan le he su the hi why weight pen I hek de kai ki offset pen na below a hi zekina it text noi lama pai din chi the sa ai why zekina plus lama kon koi dinga plus kon click le he tanong pai ka mek tam do le ki hek su le hai ding ai hi manual and length ka va gel thia 0.0625 sign alian de 0.8 lag vela ka de jegen 0.8 ka click hun ka sata uchile dena line mi bol to he banga difference ami chile om tuan ki hi male dena line atom geleng hi atom tom asile ka kai koi koi ngai tuna kai koi leng le align tong pai khom gi ge he a benefit ai hi exam din kon king ta tuna a text portion ding ki pan ding ta tigel dena margin abula kon gel hi hai tigel line di vel a lai hol hun di vel ka thei chemun je ka he ma guides te kon gel ai tuna atutak HTML a text te kon pandinga column masa ni na le thum na tan huab di na main article khat kon bol dia hoi chu he ke patina tool ka sat hi text tool hi ka click ka drag a hi ka de na tan khi 3 columns tan hi jakina athum na tana ka khola anwai lampai le alian theizo aneu theizo ko dan dana kai koi thei kai man na etan veldi na hisab dia tuna athu hi type mana bola kisin mani hi lo zekina in design placeholder text poi mo mama ane khat kon lak non dia type tool menu type tool field placeholder text ka click le bang paw ya chi thei lo common mama la hingal he hiong pa ya hoi chu tunia text dinga isat ai concept pi dek ai he bang font here bang font size over here chi theng ding here tunga minion pro here 12.8 regular a leading le he sa hi om dan nge bang mai khe ke dia hai zat suak som di ai le heading di na bang ya tu la ya thang do covid ma thang event covid khong kon ti dia covid apan miso madam kia ibang title hitale ai hi lian de pe pole kilom ding ai man size si he 12 om lai kha 24 na ka bun keng dia neu ka salaya sei 34 tan banga unia ball bang hile kilom diam he phone ball na nei kia ball nei om ki le ball la de si ka hile a phone ka he ngai mai hi times new roman common mama khat kon dang dinga sa chit chat mama a hi le hi title long hi dia ny te text song hi dia paragraph khat ni thum le li hi dena text pe ni kim no lo banga akim no le kim lo ka thei na hi move to line ka click le he plus sign no mai to tool poi mo mama concept pi de khat oma control alt plus C move tool ina ka select lo om pen ka select control to alt to C kon mele ong ki mai in design tang tan sat mun ma tool khata hi kon hi thak ding text tool asunga om le leng ki bang ka wei control to alt to C kon me chen a veka kim lo ten ong kim ya top na tan ong dut suk zel et sang na dina ya sorry et sang na dina enter ka me chen leng ana kim lo man zel hi wai hi kim na ding chu control to alt to C va me lang kim zel hi hey hello khata hi hey covid
apan misom nga dam kia ki chi zo enter khat ki pia enter khat pia loin ai theidiam a space ki thei cái covid apan misom nga dam kia chi pen center line kon bol dia anwai lam covid ya text akipat akal hi avang zog no dingina wai ma select ina ya paragraph atunga paragraph controller ai ne after paragraph apoi mama khat isat mun mama de khat 0 pen ka 0.1 kon koi dia wai chu agalong gamlai ke alet sem le gamla sem china hi hi chi lo zong in bangtin akal ka pe thei chi le option dang chu here first paragraph here paragraph before ki chia a number ka gel ke dia kon click to dia ki bang thoi de na to akal gamla da hele control the after le before paragraph ki bal lo na hi on dong le chin hi I akibat na oma akibat lo na le om zek na gen dan hi boy wai sima himale I hon zat tak tak le heimuna after paragraph zat di heimuna before paragraph zat zog de hi chi hiong piang ke mai ya uch lo in gen chat dan chat hi awang ma hi hi tuna controller de na kon gen masak pen he title pena after paragraph pen kon jang so ding 0.2 penny ki ka gamlai hi le cái column mà cái khen này lo single column mà hi column này có hon khen đi why chu yai teng hi justified hi left alignment hi justify alignment zat zo khoi ka sang mani na hi tunga kon click hi why chu a shortcut key na control shift j ahe justify full justify kha control shift j sorry j hey kolum thuma khen da na hi to I bol de ka hey ten ka select ka tu na nen leo chin justify akon ko idea fully justify ya itunga deny again bangaya paragraph rules te kong ilak po namun tools maakha poi mak mama khat span columns kichi anom dia why I click le ya dialog box tha kong ke honga why paragraph layout single column kichioma yon kon click le span columns kichioma split columns kichileoma toy za dele column khat kia hi lai pen ka thum suawu hi manina split chi za ding hi kon click le bang ma ki khe kom lo bang zekin namu theiwa bang ma ki khe lo he preview kion khalo wai on te ngai ni kon ka khe u le split 2 hong hi mai thuma ka khe ku le 3 hong hi non mai 4 chi ma atam zo atam hei le ki khen tam hi mai ai le to hei din muna thuma khenut ka hi manina 3 columns 3 sub columns ka chia akal wang hi denana piak guides to akito alo hi adang bang ja khelo inside getter hi ibol to na 0.25 na thei lai la 0.25 ki pia hi inches wai ki bat ki le ki to alo chinai thuma chu ki khen le akal van dan ki bang lo chi thula le aza thei lo chinai ton lo 0.25 in kon ke dia tap ka meg le I preview dan de dan cha dong so ta hi okay chi dia photina a hi le he paragraph khat le paragraph dang khat ki kal hi gap om lo hi sim haksa hi manina wai bang cha bol non di ya ka cursor abula ka kon ko ya afeka selection hi apai lam pen dina shortcut key mai na keyboard control shift to down arrow kon mele afeka ki khat be ya paragraph khat ki select ka ile na keyboard numpad lam hiama n ki chiom dia wai na baza chiam le atop na ki select dia hi uchia ki select ki leng down arrow make up ka select all of select sub thau dei tuna control to shift to n end pen ka mega affect na atop tan ki select china hi
hey paragraph khat ki kal hi bol dan den kon la azual bangina after paragraph setting se tunga after paragraph 0 om pen ka 0.1 ki gamla din ka koi ud jagan 0.1 ka type pa tap kon le i preview thei dana e ka hong lian hi uchi bangin he paragraph tang to paragraph tang hong lian pa mai hi 0.1 pen ka neu thami sak le 0.15 bang le the a ai ke 0.2 bang le koi the hi ai ke le bang ma le koi lo ina enter va piak le piak the hi le enter pe di le paragraph tam pi hi a piak son son ngai wai teng teng hi after paragraph ichi and before paragraph ichi hi minon don jang khai ma de kon repeat thak dinga control shift n kamele apekin na top penong kiseleka after paragraph flame kon pe dinga 0.1 ichi na kon en sak dinga a hi le he ong ki khek dung zuina ana kimlo zel pen ka dena pa hon ken control to alt to c il me chanong kim suk zel a tu to bang le tu da na ong ki rol zo a hi le hei main header hi a tang pin news a hi information poi mo mama im mangil lo ale agel gigeu banga hi a date 23 August 2021 lamka chi bang itale kuna hi character styles kon hi pi de ka himale hoi mai na paragraph styles a hei to i bol kit chat pen hi bol zol de den cha tu non mai ne ejek na hoi mai na khat ve lai ya taklama hyphenation jekina ya hyphen na ki bol hei teng teng hi off the a hi why off na ding na bang dang hi lo na hei to i bol sa te off na hi le control ya affect non select non bia why atung lai paragraph settings a hi hyphenate ki chen om dia na mu ka ging ta he hyphen pe na kitika la khyak ding hi la hi la khyak le hyphen ko ma om non lo akikam la chi te pen hyphen lo ki control chi na hi control to alt to c ka make up ko ki mi je la hi hi zangmun chima ma ding kai tu na yai hi kolom thumai khen pen le a style is that minion pro pen hi then se sang ki ku di kai manin paragraph style kat kon bol dinga why to kon click le paragraph style one ki chia min ding khat kon pho tom dia dia okay why ka ba bol ha ka ba click ke le application apply lo chi nai mai le tu ni apply dia one ki he kom lo ba he ai le he lam ka 23 August 2021 hi tuam tu na style ka bolu ta why chu ichina om na teng kon select dinga font ngai na de Arial Nero kon sang dinga why le color bang kon ke kem dia poi mo pen ke ma le den cheng thei siam zong na dina red color a here pan ka sak lo jakina kon hi sa jak dia bold he teng hi tuna he paragraph styles a bold the no loi bang jakin paragraph styles na paragraph teng control here he to ka bol pen hi a controller khat ka poi mo zain character styles so a hong du dia hi character styles le to ka select teng hi kon bol dia character style one he dina date chi bang kon gel dia okay uchi he kon select din kon apply putting hey ting hi den chenga is a to di ja character styles le paragraph styles ki bol hi chi hoi tangai thei pot dia he main ading zota hi ya hi a style pe het ki pia khoi ka sathaka wai zakina par he ka character styles ong lo din paragraph styles ong painon din ya bang chin gel dia title bang hon chi taleng title 1 min puina company title 1 min pu zota a hi le right column adi bang hiam gelut
cái nó là cái sáng nên local news te bang ina quarten bang gen ai kel thu tuam chi bang ineya wai di na he khat khon gel sung non dia sao pi lei the tom chik lei the wai ina mo pop nai ke dia type placeholder text main kon fill dia vekina dimina he khat tan hi thu tuam mi khat thu khat hi sak dia paragraph dang pen item dang hi sak dia thu tuam center line le Arial bold ina kon kek di a color bang le e color pe ke dia he tu ma kon zat pi ma setting kon jang dia setting a vom kon jang dia 100% ina kon kek dia kek zota okay ai le text ki mulo a text black ya highlight le black le chu a vom le vom chu ki mulo ding ma ai oi jakina he text color he select ding khatoma paper ki chi white to ki bang ai select leng yang chiang mai he tu tuam a tung le anwai offset hi ki ne loi jakina kon edit ding a he edit angi ma lu leng setting noya he hi offset ki chi pen jang di hi manina top ka ba click le ve kaung pai kala kyak non dile zero ave ka pai de lo atung na noi chau khia kut kai manin ha ya a link om pen kha ka ba click a link kong be a top chau pe thi hita top ka pia bottom ale khat ka pe nona hi chiong hita he de hun bang hita leng ai le he ya a text on ki pana to tom hi lian loi manina dena he ya mi som nga dam kia ichi bang dewa anwai after paragraph kon penon dia hoina akalam ki gamla sak non ding hi 0.1 nal guntin ka ta kilo ma mai hi left line hi right line ma ka de jai na fekin anwai teng to control shift n end pen bangina ka select veka justified alignment kon penona hele hyphenation ka de lo man kon lakhenon di uchiong ita ai le he tu tuam point number 1 a here he pen len tu tuam point number 2 a here uchi bang de na he teng hi a tuam hi chiam te na din bullet point on pen on dia hi khoi khal nai lo aveka select ina adang bang ma select khalo ina he teng ma select ina he noi atunga dena paragraph borders and setting chi ilun na til bullet and numbering kitchenoma why con click ding til dang ka soi sang mai na preview then say mu thei ngal na ding na con select ding list type bullets con click le bullet aman default tab ko isa te ang kilang ai le he bullet ba poimo I bullet de da nom lo na chimai thia himalaya add button ki chi ma why na ba click le why font on load pia na font jalel pen he font da bullet chi hi omlom lo hi manina bullet chi om de na wingding steloi kile webding sai kile to ma nang font nei teloi na jang the hi ken webdings ki chi tela kon dang dia ela kilom ko sang ma khat example dia na hi kon tel dia ka ba select zo chiang in add kon jang dia why chu hi ya an om why kon click dia select le hi ya ama bullet idang bona tia ong ki implement ngala hi a tab position hey bullet point la text te kal hit tab position in control hi manina hey pen hi akal gamla nai bol thia 0.5 pen gamla ka sak manin 0.2 bang kon kheka isina ong na is do hi hey hun ka sak jagen okay so dan kong ki ko idea himale khat to khat ki kal hi ki gamla de usak le at nom ding manin after paragraph maina kon control sang non then 0.1 ision ki gamla ta yai pen he tom lot jang kon delete jol dia yai hi tu tom te la ka point number 1 a here e point number 2 a here he ti la ka at sang na dina he la ka ki pat bang point number 3 bolo te taleng enter ka piak le bullet point am sa bol sai jakina point tha kang ki create mai he sauluat
then again sec zat mundi ka chi control alt plus c ka va click le he ta nahi ka text nei saulwa ki hun vel din ai teng on dili leng he teng hi to I sample bon la he tan jang din ki sale hang hi item khat ni thum li oma en kilo ma mata review na din na w kon mel h yung swak ta hi yai khat paragraph settings paragraph style sa kon koi non dia why chu den cheng ka tu nam kha le chi gen lai right tu tuam kon ti tuna yai noya main text noya dina ya hei to hei kal column ni ki kala leng thu khat kon koi non dia why chu yai minor text na placeholder text na field dia to kon hi pi dek dana hi le ama style si bolte on zat pi ding ka hi ta hi title hi tale ahon click dia select ina then a title one eyeball bang bang ya title one kasi kon click le a title ong suang al mai ai le title hi lian salota a size bang le lian salota ke kut 24 kon khek neu dia pen hi chia om lai na adang khat paragraph styles kon bolon dia then change atu nam jakina title 2 min kon pe na kon apply di ai le hai pen hi title ni column ni chau dei manina back in control shift to n making kon select non dia justify ma de kai manina justify kon click dinga hyphenation de lo kai manina hyphenation le lakhen on di column ni ka de jekina span columns ma zangina ya split columns zang non ding 2 akal wang na pen 0.25 ni chenang khen no nei hey pen hi a font tuam do ni hon hi dia sem kichil nai jekina Arial regular company a size pen kha 10 point kon sak dia akal after paragraph kapiak ujakin 0.1 ma kon pedinga hey kapiak pen hi tu le tu deniable sa baina paragraph styles noya min tuam dang khat ka click kiala paragraph style pen click ina tu consider he while applying all dina ai la tu na khat application khat hi ngal dia ya 23 August 2021 lamka ki chi hi to dan de usimina he bang gam dong aki pat news la hi jen le leng August 2021 info hi a color hi atu ato le a design ki bang de ka de isia kina dena ka bon sa character style sa date ki chi pen ka click le atu ya tong ki bang cha dai thei siam din kon ging ta cái sample bằng leng color paragraph style sa title 2 ki chipen ni khonoin ke ku di bang helen edit ka bachi dinga a character color kha say green ina ka ba khek the hi ginang pai mai uchi dan bang zel na hi to the concept for dinga tu lai
i ball sa te rang to u hi man style te hi ball song shot pi halu cheka tu na image to kisai anoya bangyam advertisement ko ud bang hitaleng hi image ngai hi manin ma file ki patna place ki chi oma control d place here ades to pa hi file te oma hi man hi pen kon click dia neglim eat good feel good ki chi hi advertisement imu here hi pen hi koloma feel good kai man na adei chia sa ne uzoi jakina tool poi mo mama ichin kai to leng hi diklo ichin kai to non leng hi lian tuan lo anoi na male lian tuan lo le lian tuan lo he bang jakiri chi le in design na image ichi attribute dan khata no ma why to ya hi frame dana pa ya frame kai la jakin ai image pe na lian the mo lo chi hi why chen tool poi mo mama khat oma why to hei te laka ka mangil zo la ken leng shortcut ki chawa ki thei manina shortcut ki kon gel zoding ki megle china yai tool hi ai chu free transform tool na megle kayong kilang ai wai ki patna click chinong lian the pamang na click the no dan na click the Himale proportion de manina a proportional width to a height ka akiruala kai ichi hi amai ki le ratio ki banga kai u jakina shift la keyboard a shift key to ya kila kai le chin ale danong ki rolong pai ngal ding hi advertisement kadi muta wai chu negli ma ki pat ya ite het lo hi ka hon zoom le chiang het ke banga he chiang lo na mu hi atam zo tam te na chiang lo hi mo lo ne lim la khen khat bang khoi ma na pi ai chi khong ki muzel azia ka view atunga menu te la ka view hi display performance om dinga fast display ki chioma to a ki select ka typical display hi high quality display hi le chinong chiang sot mai ni he hi kenten hi khalo unchin lim teo hi sia sakha sekoi tuna high quality display kon megle chiang ma ta hele tools in design hon tung chai mangil hello di hi ba khek pa le ki chian pa hi le kai kil hi feel non ngai hi kai kil feel na ding ina news item ma khat ong poi mon on di hi manina to pe na to am do jakin hi dia rectangle box tung ton na tuna kon gel dia rectangle box khat kala heitan field sub de kai manina rectangle box hi color bang ma na mu ke dia bang ja khiam chi le hi outline bang mam lo bang ma ki fill lo outline la 0 ai le outline om na dina at least 0.25 ka pia ngai 0.5 ka pia le tuna kon preview non dinga ichi na mo hi ai ke wang lag le ye 0 hi hen la ye tunga asunga fill no le black any color fill the na hi black on fill dia gray hue hiu de ka hi manina zoina konongina he black ma select komina tin ki che tunga 100% om lai pen kha opacity khen khaten opacity the siam bain hoidan to ki bangai 10% ka pya le ongda atam he le dark he mial he china hi 20 kilo mun ka sak 20 compedia sunga hi news item koi ud hi manina rectangle box kon bol ma sak zia oma hi uchi lawina text ngi da na lewa koi thia wai nunga box ba koi leng leng dikai himale nia object nia pai khom gi ge de man anin huai abai lam jodi en nai na he sunga text kon gel de text tool ma lai na he tua aki select na lel box sunga ka cursor ka koile he alen leuchin munda ka koi cursor to he muna ka cursor koi ha alim le mel ki bang no lo circle dotted circle le
cursor lim an om le why sung na click le text gel the chi gen nai con click text gel the om nga la ei leng dena te ma bangina atunga time man vek lo hi chen placeholder text ma zaina hin con hi non dia asung ki fill non ei penei le left line le poi ke kachia ang hi dan na con ko dia hi ma le per hyphenation hi kan nin jeng con la ke non dia mai na left line chi hei da nai a hi le hei left line pen hi con preview non le ya kil chi hiam a edge tan pha ha a text song ki gel hei hi akil bang tan hiam offset khedi chi hiam asung lu di a text te to a box ki kal gap om di ichi zo hiam why i deile ka deile right click ina tool poimo ma non khat hi concept pding a why chu text frame options control b ka ba click hi preview con on masadinga then chang ki hek di mu manina insert spacing ki chioma why con click le ion chi chain he atwa adin mun a box a ki parina asunglam margin sunga margin chi dan na ngai to le hang margin 0.0625 a text ki pan sakin atunga leng 0.625 anwai leng right leng left leng himale he te hi no dan da he kwal the he killing pen hi na la khyang ngei ngei le no dan da he kwal the na hi zero le koi the left chawale hi the ma ahia ki bangdi ka de zia kina say 0.25 625 sang ina wisely an da uzak he tan ba kilo mun ka sa he tan kon koi de okay tôi thấy đi bây giờ non mà hi a taxi kim ke chi the ama kon gen pi sek bangina control to alt to c kon me no le a kim vek hi tai na himale wai kim vek ka chi hangin hen wa a fal a hi hey while hi nang siam nel dan na atunglam la ichena kai to che tam lo zel nang siam nel naung king a ding hi manin he pen bang che hi ding hiam aneu zoi na koi thea lian zoi le na koi thea hi dan dang leng om thama advance de leng om thama himale wai kon gen sai na at text 12 hilai khat 11 na ka sorry a text a phone pen ka khek lo ina a leading a kala pen 14.4 pen na kon khek dia hey penny 14.4 sign 13 bang khek kaleng en ka text between sorry space between the lines line khat kal on hi neu tai wai hey tana chu ta om ta ka chi ja kana control alt to c kon me no le ya to tanang pai no na why hi ya to zul ma kon koi dinga ngam leng he sau lai simi china om je kina sorry yai ka hi sen akizom na line to line kal neolo je na ingal kle na dan na hi suk neo the uchi ke le as font size ya ki pat khom bangin le mele se mama ding ka ging ta hi ya tunga tools te 100% a font mama 100% a ki chip je de bang de le 90% hi neo thei tham hi dan khada hi ai ki le leng adang tools te he de khong le zangina a hi neo thei tham ai a ka spacing khong teng why kia lo ne he 100 ngi na ban ko itleng hi ai ka minus zone le pai thei tham ichi khong ale ba hi neu zok thei tham ai okay tu le tu adi na 13 le neu lo tai manina a size hi neu mai di 11 ina 11 ina hi neu nungina e chiang pa control alt c kamek le e chiang hi kun nai lo lai ei le justify taleng space tam piong di lo mo chi khodung thei ichin khai la ong justify la ka u lo pen hi le leng i chang ne o zo na le a solution khatai manina wai dan kong pai pi ding hi kilo mun ta ai le ai kal fill na ding ina hun non dai lo kha ding ven nai na placeholder text mai na fill su mai ni ma heading
ahia tu sana kon et pi poi mama te laga khat anung lama to dan de yo kon hi pi non dia anung lam hi page insert page akon load pi dia insert page add page chi khong ki bang sim pe ka ya no ma na net to dia na pe dang khat kon bola bang ja ke chu page song pai tak lam ong hiam chi le ya abul pen pena document setup na lo tu le facing pages chi anom ja ke ai le tun la kheleng bang chi nom dia le khadang ki ong ki rol the no nei hey newspaper ari nau chi lom lom na left to right poimo lom lom kia peng ni tan chawi je kena ai le hiai kolum ka bolte he la kalang lo zel he hi master page ki chioma master page in control ve kai manina why hi tu zana kon hi piut nai ki dewa hun hoi hun phai mu le master page lu to lai din ki sadia tu le tu adina why isang nai ke dia mai bol da na kon bol lai dia why chu layout ai luta margin sai luta recap it ko min na ngai sakun la 0 2 3 4 tan bola gatara 0.25 pi hi why ma mai ki bang na kon bol dia ai hi le anung lam hi editorial khom bang hiam khom khate why ongom tale leng dena i bol sa style se sang ding ki sadinga li am first heading ka bol bang ina he am bol ding taleng title at ni text dina ibol sa bang ina placeholder text a fill non dingin kuna akin so daw dingina kon hi pita dinga emuna title chi hi title hi why chu title number 1 ahi he ki patina atop tana atop tan ka select dinga dinai bol sa kolum khat ni thum omna pen ka 1 ichi pen ai zo tu nai chi bang dan de wina ya khat kon la non dia type placeholder text hai pen hi koi lai ha Microsoft Word ki panna copy hi mai ki ain design ma mana type le leong ni the ken he mona type man lo kai jaga kon gat pe hi hey pena title ni na pen jang dia hey pena column ni ken non di hi column ni kon na pen paragraph styles 2 ichi pen ai ai le tolam ki twalo bang jakin a text tam lo a text tom na din control alt c ka me no le akong kim no na hi ai le space lian lo khat delete ding bang jakin ai pen na paragraph after paragraph 0.2 ana piak sai jakin e to pai da neu chik chiong ki bang lo om the hi ma a hi le ai teng kong le feel ngai vek ya I feel sing ke dia tun ta kina tua ki pada kon hil ute laga khat a hi le tuna hi drop cap ka boluta drop cap chi bel at ya first letter r pen ka ong ke suk di chi na ong hilala line bang za tana ke di chi pen hi ke thu pu na ijakina ye paragraph settings sa paragraph formatting control si no ya 0.1 o ma ya taklama rules po mo mama on hover le drop cap number of lines ane no le 2 kapiak chena r pen pangti to kinliana line mi aung ki fila hey pen ma na cursor hi ha ko ilet le ki banga hi e bula va select se sele ngai lo sunga kon ko dinga 3 ka chile line tum tanong pai mai dia uchi bang zel na 4 ngian he he a hi le here in bang control pha ya mi chile drop cap one or more characters e 2 na chile r to i 3 na chile r e r pai tanong pai de a hi le undo kon mek zol dia
R ma sorry abu la ke pat bang ma omlo bang ngai to le sang ni he bang quotation hi tale ya quotation ong pai quotation he tan hi di bang hi tale ya chu con ko chen hi chong pai ya three quotation hi ya annoya line thum na tan ka chi hai line thum na tan ong pai suk zo kia azia kai le quotation double inverted comma ale lo zia kina la 3 tana asunga hei line pen hei ti penina veilam h tan la va hi phasi lo hei 3 a hi sia ka hi 4 chileng to bang do na hei tleong pai suk ja lai a hi hi chi dan hi omwang mama quotation a article ki pat nge nge le atang pia r to la khom jel di dan hei second word ichi a second letter ichi hem ti khong a pat jel di lekha bu bol tamten problem a to khak ngi ka ging ta hoi saka tu jana lo the do poimo kha ya ka koi mana kon ge nai one hey quotation om lo bang hitale delete bang hitale arong hi thau thau de hey 3 point tana kon koi de kilom hun dina ichi hiya limlak image la du dan bang kon ge na aya paide.org pen tools adan ken khat le kon lak zuala a hi le he covid a kipan mi som adam kia kichi le he muna title kichi hi character styles ki bang chata hi title 1 ento non le hang hele title 1 sorry bes hele title 1 di kan ikakia khonung ina cái khek u na ka nei le cái pen va select din va khek di cái pen select din va khek non di chi hi jalo na e sang din blue color ka dei le cái blue ka va khek dia step khan na ele blue va khek di chileng step ni tak du tai hoi sang ina style ball kai ngal wang le le e 1 pena ka va click dia edit 1 character styles anom dia waya ka color de pen blue ka ba select dia okay sorry hai pen ai so title 1 de so title 1 character color blue hai blue ka ke ka khal le na ki khek de icha ka khonunga thil khek na de le kina kina hi am dan chu ai 1 ka zanga anoi le 1 ka zanga khonunga khek ki ku nak na izen zen le a font size bang ai ke le akal bang chi bang ya basic character format cha million pro jang lai bang ya font dang bang ya awmam khat jang di ta homa bang jang ding tale preview den hian ki kheng chen mai he khat ke ki khengi sak le he noi le na ki kheng de uchina ina sep kha kin di ai tuna hi dan dang khat kon hi non ding why chu hei sectional rate tom na leong i the hei sunga placeholder text kon fill dia amai zat sai bol sa 1 sorry 2 pen kon jang dia ni nong ki khena hey khonung ina title kon bol dia hey hi sao pi ang bol taleng china pa ya a size ba hi lian leng le hey ko ma ong pai tho tho hey ki spread thelo bang ja khe mi chi le hey pen kolum chua de control size ja ka pai thelo ai ai le i bol sa he ting ting kek man kek ngai non pek mo equation om the kek non loading in bang loading
cái thing select đi ngã here right click đi ngã sorry right, left click ina then again ilud na masa span column sa lud non din split hong lo din span hong ita di le pai hi na again masak to kilebul sa da hong pai no na hi pen span two columns sunga ong ki span ji chen su ong ki march join again te ya aken chen la ong fan kia chi dan na ngai to leng chiang mai di okay hey pen hi center alignment kon koi dia control c tu na he no ya kil pai hin le line ka dong pai ta di hi example hey te hi title masa ki gel hi hi a text masa a title khonung gel hi khonung in le khonung ai bol le spanning chi zat di ya amasa a title masak nak le chu khon bol to ngai don he ya a text pe na ding na split chi zat di hi thei kang ma le i thil hi dong chiang pan di hi ole tu za di na he tan khong kon hi pi the hian la chiang ma dia wai zo chena gen diom la le thil gen diau chi lo na aman atom na ngai khile mo yai paragraph style pen ka new document bang hile save sign na om den diam chi a hi om den lo di okay document ka ta dia ka save tom ngai di mo cha do wai document a chu om den di okay document dang khan na bon chang a wai pen om den lo di kim le le na bol sa pen import thei di wai kon lak zol diam ole okay why hi mai hi open question mo dang te ki dong kin ta thei dan di I import dan on lag de kai sang boy okay he hi ka file name dina ka file name to ka bol lel kha ka thei khel ke le ken le ka save yo save ma be mo lesson chi dan da na lesson number 2 na chi ha lesson number 2 ahia why ki padina okay new file kon la dinga new document dinada na a3 size kon bol dia tu na ile facing page kon la ke dinga number of pages pen ka chu kon isangal dia columns le dinada na kon bol sabek dia he ki padna gutter hi say 0.25 bangaya ka peg inch in ka the okay hiện là cái khek phết khol kia bằng tiếng hele itu pe na hele import di da ne ya hi paragraph styles ki chi right docker style la ka om dia om ki le na hong tom dia he ya om ki le he tunga windows styles paragraph styles om dia he bang tan na mu thei le he tunga line ki horizontal line bang to yam pen click in la load paragraph styles ki chi om dia waya kha dena ka file ka zat pen kha lesson 2 chi ma lesson 2 kon hong le check all kon chi dia ka import to di manina okay yang om tabe okay acha he pen ka tu na dena ka hidan ina hi zol di bang italeng placeholder text filing ai selecting a 2 column niang paingal mo chu tom ma ko style zat pen ngai wana ka zat pen ngai ama la mai cha ong pai the zat the import the join hoi tan kon dong dia am ban pen he ana en dia na okay mai lo do na khat om lai kon ba set ka kon sim kha zwal dio kon do tu ta hi le achia I text ka anwai lam atop na line kha space ki bang lo line khat niam zo sang zo a oma white e ki to ka bang chi hi dia chi hi kele ka study le lai ta ka yang
thei chu ka alkaneya example dina kon gen dia kaya itana ka placeholder to again ka athei siam lo bangla yom dia ken nahi le question ka theya kon hi pot dia kaya itana hi again ut ka kaya ito say example ina anang agzualun la hay kolum khatan kon bol thang mai di F4 kon la thang dia pek ni pek thum pek ni ta na placeholder text ya hi kon copy dia anwaya mun khat pe kon paste dia wai chu pe ka cha tam zo kan e chinai he kon hi nom dinga he top dan tle he top dan ki bang gi ge lo wai ka bang se ka che hi question ka amal tagin na hi ule right click in la sorry hey text select in hey text box select in la right click in la ya frame options ahi alignment justify ki chome ma at top tan kon su khate hey ble top tan hi non gel di mai a shortcut kina control b ahi bottom ai ki justify ato su khagi ge di afeka hilele adik thei lo na khen kha chu he lak teng ki di le ong ka lo ta he hiền bằng chỉ đi chia hi tun ta gen kon dong vek ke dia ka thia annexation na dina hey lak vel hi thak dina ki salyang ma wai dina ko ni ka hun sot jang ka ke sa sim ta hoi sa ke ka hi the mama do na chu khatom lai group chat kon bangkat isim ke lai zol dem Ole. hiai kha newspaper de dan a hi hiai dan zuin annual report chi khonga bol thei thodiam bol thei tham dia annual report et sang na dina khat ko ni lai dia annual report et sang ni he tan text hi type then hi te mai na kon fill up dia first paragraph pen pai suak din ka dia abana te hi palom nia khenut ka hi manina text sorry bangaya span column sina split ina ni ina 0.25 ina constant non dia I think justify vek dina hichin hi leng lai book and kharai chi mu tam ma din ka ging ta he wai chu tuna ka kai sau za kong kilom lo bang sim hen wa paste to jong jong di text bang omitale hey common ma layout format ahi azia ge le first paragraph hi span chi hiam column khata pai so aban te hi nia pai so la khatin control ve mo text box khatin control ve uchlo wa hi dan dang chu em tiếng mà con copy đi ngã ông này xem notepad con thằng rồi đi con paste đi ngã cái tiếng mà là kinh non nè formatting loss đi cái đấy cái nè control C copy nè cái tan là cái ta khi nè cái tan là first paragraph bé hi chỉ cái thấy ta bên cái bắt hi cái box là đi hey click di hey drag di hey ki padla non di ki di hey le hey to banga atuam na chi question dian piom non tama
ตัวคนหิเตะบังอาตัวมน้ำ box thum pha ma box ถุมปะขัดนี่ถุมเฮ้ยบังอาป่วยหมดนะแค่ขัดนี่นะ control เท่เลยไว้อาจารย์ใครจะได้กี่เลยที่ได้เดี๋ยวนั่งไงสักคนละอาเคนเตะที่เทมาโลตัวมทำดิมั้งไอ้เทที่จังชู textbook ขัดนี่ control สักวิกเลยฮังไว้อาจารย์ใครดีเฮ้ยสุงา image insert อะ Microsoft Word ดันตัว enter image จังอ่ะอันนู้นอะเตะสุบไว้ตัวมาแล้วกี่ขีดดันเอากี่ขีดตัวเดียวบอลดันเลยอมทำไมหุ่นนินได้เราเสียไว้เลยเกมนู้นถอยมาnext session อีกเกมมันเนี่ยเอ็นโตเลยไว้ตอนนี้ ti pa wai ma mai magazine layout เดี๋ยวจัดที่สุงา tools อะไรกี่เทบังชู at least ลีเรื่องเบกชูหอยตะการเตลเข้ามาไหม Okay, aja kom lai Joy. Wai pen chu anon jangena hon cover thile chi a hiya gin mon tha ke panena news item khen khata limlak a text ko ma kila lut wai te kha anon chang ne thile u thoi ma style tuam chi okay around ไว้คนเกณฑ์นู้นไล่เลย newspaper layout จีน่าฮะเดี๋ยวไอ้เกณฑ์เตะค่ะ any type of design layout design อาจจะที่วิกให้ไว้ปอยมั่วมาไว้เจ้าก็จัดคอมที่วิกฮิเลตัว newsletter คนละเสียนะที่ว่าอย่างที่ column สวยแต่ก็คนฮิลเชียงว่าเจ้าก็คนละฮิเดไว้ Okay. ai ten hitai open questions Lun jing chiang adi na highlight na komia. จริงจะชุดตัวหุ่นมาซา session 1นะอีจัดซาเตะตัวเตะเดี๋ยวนะ question นั้นเตะเหตุขัดที่ด้านนะเหตุขัดที่นะกิสัยนะอิเล่a title ดีนะ ETM book layout ETM เลยขบุตักบอลดีบ้างเลยa layout a design เหรอวะนะ design ก็คนจีเจนสุงบางจีเดียfont style บางอย่างจีเตะให้จะเหรอวะนะ a layout เป็นมาบางจะบอลดีเหี้ยจีเต็งตัวเต็ง cover เลยหุ่นมาดิ้งเต็งตาก็จี Okay. Kile wai khan nang session na dia tu nga dia atop nang hidi mo. ห้องอโคลนะใช่ไหมนี่ห้องขอลพอดีไว้ตนะขอลดีลุงรุดตักอีซีเฮียมเตียเดียหุ่นเหลี่ยมนอนคลาสนี้ของละนอนแหล่ง